Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Menteri ke Sarkar Jela uba Hamletson Doling henne ke singi ke arpondai terik unok pra arajar khatpra ula plepat ba ya ke jaka ajing hikai komputer jong ke Khasi Students Union ke Laban Circle ya ke belatip kerteng kum ke Babu Jibon Roy Mairom Computer Learning Center. Kani ke Shlem kan long ke jaka ajing hikai ya barok ke samla pule jong ke thany kenang bagi samla pule ki nyolat ban pentebit syu-syu ha ke jing hikai komputer kam tam ke samla ke bawan na ke longyeng ke baduk basitom. Hakani kesngi lai don lang General Secretary ke KSU Sengkme usamla Donald Taba kirang ba jong karai laban barok kawai bat kiwei de. Kalong kepada yang ikum kajai menriu bagim dia banklet di kiriu kurau hamtam kibano senyang ya kemno salang kejongi apa ke beri nyotre. Lasai kesngi gitken mau ya kelikus siap basis pak sen puriu jong uok yang nong pa. Yang bagan sedikit balong kup kongsan ang dia po Juwai, berapa bed dia kesan jenja Juwai. Bat ngasko panai Purameki fikir mau ya Babu Jibon Roy. Ba Donald, ba Du, ba Chkadit, lepatai ya ka history, ya ka nok senyang ka ba Babu Jibon Roy dan nok da kerja berkesi jungi. Ngasko ko ni ka mau jok isu golong ka bedai durba. Hakapor ba ke Sarkar India ke pikmat mata sepok ke jelame kelia kata kalom ke don ke jiki phalo bagi jekwa jeng babon balang bayang ke tien kasi deban progno apo kit shidil deban itu no kerbai tien kasi onlak ban keren onlak ban tho war ru bani keren po ke to ba wa kene ke jengki kepada cai mereka si kepada setiap mereka yang berkuai orang yang saudara dia dan kami kalau yang masih batero apa agar kamu ke jadi dan semua kerja maju via Babu Jibon Roy belum kawai negidak ban pentip ban komunikasi cak saudara dia bomba kinang tua berdoa senyang hakil yang jauh ketien keteli. Babu Jibon Roy dan dihukum the father of the Khasi modern Khasi bang modern Khasi gambut bangilek modern ki ibar khoi latip dihukum the father of the modern Khasi kalong lengba khathok katar jong Babu Jibon Roy sibon ki kot lathok kamtam ki bon ki kot nyam lapatai tenrai ba ya kata ka jinglong jong ka ti Khasi ka jong ni. So kini ke bang kidang la kat nang la ibriang in ai ka recognition ya ki bri muno senyang yang kathok katar ngam artien baga community baga session ke dalam parlimen kin persan ban keren baru ban ai ke jumundur ban perong ke si po ki stil barkani kelom ke bakong sentam bora-bora nilai kuah lada kiwi kecik beri ke ba ira kamiat kamsuat mengi hangliang kaliang jeng don jeng ting selit balik ke Sarkar dia ke rumah jeng tu yang keting kasi is high time Sarkar dia ke ban pai kemat buru banai ban perung yang keting kasi po di sidi pada kuat ramai tu IP nak kaliang jong Sarkar namar kum Menteri Bapak yaka Information Technology ngimanta ngenang tei daksna ya ke IT Park yang tay pon Shillong bat ngi kerban scam barsnem ngin pedep ya ke IT Park kat bala nang lek jonga ku Menteri Sarkar nakwa ba ngin pedep hapok ke target bobiang arsnem idan ku officers ke monitor ini ke kam re dalam jongru nambar ngalo interest nakwa ba ke IT Park kedap hai porobiang beladap hai porobiang ke jumanta gelong nam tak kena sama jungi gelang yaki yaka yang jistat komputer ini IT Park kepala dia menitoi pi omduna kala ban solve yak employment ikna sama jungi
dana ya kasih jarut. Tiladang dak punya porobiang iskem kibubun isamla lasor leh na kendong ru ino entitled ya kekam berantai. The first preferensi nginpe kidai kibri koza. Kibri kibri na kesuka kesunginang ni. Inam la bersepiang kibri banabar kedekon ni panaikam pada jam.